أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومسر ومو أمبي أو بلا جلنفو كرمون لله ملك لو أمبي دوين أو فيك دوك أويه أمبي الله سبحانه وتعالى دل هرب بلا جلنا كاتنين الله سبحانه وتعالى في التورة بلا جلنا. الحمد لله رب العالمين. ني هل سامبي المقدم على زياكنا باب اللبا ومن بك كما وفندو كفمنو نينو سلامه في وجوغنيمو ما ate kuma fen kelen ka fen chama ni ba kono ma wala handate mena nanye adam ne foli fasulu mina be kuma foli ka ni foli ke chugo bo anyo adam ne afasulu mabba ma na ako wa yusallimu rakibu yelemba be salamun bila ala limashi tama baka walimashi tama babe foli bila ala alqaidi sigibaka okuma aya raka fo foli kai foli min ba damne ka damne o sunnai meni moyi fo ka foli jabi sigi o wajibi maya raka fo meni wajibi lasililla wajibi de baraji ka bukat me sunnaka me yano foli ta fanfala fe min ba damne wode baraji ka bokati be min ba jabi okuma sisa ni mogofla bena kelen ni mogofla yi nyogonye amana ke chugo kelen be foli ke aywa do mi suraka jabi bo sisa jonde kanga foli damne jonde kanga damne ayayra ka fo ni aw mafla bena min be yelen kan fen sanfe bi mana kelen be yelen kan fen sanfe ma kelen be asena min kanga foli damne we min be sanfe akera bagan sanfe sawa akera moto sanfe sawa akera mobile sawa akera nduguso sawa min be yelan kan fena ere kanga mogofo folo min be asena bo min be asena no fana temena aywa mogola mogo min sigilendo okuma tama ba fana kanka min sigilendo fo okuma toujours sanfe mogo de be duguma mogo fo o kay ko jumenye parce que la dala ibta soro mimbe yelan kan fen sanfe ibta soro la dala re ibta soro ale kafsa kat me mimba senga okuma pour que ka yere bunya gen okuma ala ko epere ka folike okuma anyini sharia ya nyini efe epere ka folike na okuma emimbe sanfe emimbe mobile emimbe motola awa mimbe asena ka chala ebe ye o sanfe ladala bo okuma sharia ko epere ka folike pour que ka yere bunya gen na okuma ni emi fana be yelen kan fen sanfe ni epere la kalefo atigila mo ibaye abe bunya yere bulo donc yaye donc abe jaya ko mais emi be bagan sanfe ni etemla la ima songa fo abe songa join yere la ma sharia mana fanga fenfe ke na fa chama de bala sharia be afanga fenfe ke kundi bala tekete kwanza na okuma meni ni ma efo o korte ka fo ifana ka e ka bangali fo de la ni be moto sanfe wala be mobile la bo atemena mifo bo oyere na ya soro abe aka bolibe niveau mena na soro abe se ka folike parce que na fo po ni be vitesse la ka fo ka joka fo anga o ka gele ni be bolma fena ka fo mana mo ga joko fo o ka gele yawa donc ça dépend bela yelen bi kala halado naam okuma ولا يجوز أتدغل لأحد ماشي أن يدخل كدو على أحد مغورك بيته أكسوغنو حتى يستأذن فاك جيني عليه أبولو
ka do wali sokono ka sori ma jenyini atebe awa aharmeledo ma ko wasifatu jemenyini chugudi an yaqula kafo assalamu alaikum kuma be perka foli ke folo ni ko assalamu alaikum iwa fa adkhul ibe jo sodala kana sokono na dengu ni manya dengu li kono ga harika do shinkele ka dengu ka laje walma kay ron korota ka laje ka soro ka fonga donga ay walma kaywa okoni harika do shinkele may be joda de la kana konna laje iwa fa assalamu alaikum nay ko wa alaikum salam o korota ki ka donde comme yoro dola ni mo ko assalamu alaikum ni be kono ni ko wa alaikum salam dora abana be karka do la 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 ay fulde jabi o wajibi si zai ba fo ngadonwa a adkhul ngadonwa na ko do wal ma ko wa alaikum salam ay reko bismillah o kuma fora bana be do me ka fa fori jabi do ko de ka do ayi bo kama tellement ko re do kama do rete kuma re parce que ni swalu ni nyingali jabi do o ba fle ka fo o de do ni kasro ayi ala salamun jabiri ani don uteklenye kuma wayasta'zinu abe jeni salasan shinya saba wala yazidu ala dhalika tafam farauka illa an yaghliba ala dhannihi adamu as-sama'i foni menim membali ano de griena ajigiyaka fona ya ire ajigiyaka fo amamede kuma niko assalamu alaikum ngadonwa aywa har na foli jabi iwa fo ngadonwa sheke shefla shesa banna ma jabi o korodi adde kunendo donc ibe segi wati warenana kawa kanate me shesa baka shesa bako ne ama jabi adde kunendo foni rebula mame de komi mankambala turi ire ka jigala mame kuma ibise ka ziyada ke ibise ka do faraka me kanake ka damate me na mi jabi do adde kunendo no ta bismillah na'am wa idha sta'adhana akun naye jenyini faqila lahu kwama man hadha ni jonye don niko adkhul ngadonga ako jondo kuma fal yusammi nafsahu akaira togofo bismihi ni atoy iki togoyere refo aw bima wal maka afoni fenye yu'rafu nabe don bihi ni oye min al kunyati kabini aywa aga kinaya togola bo kinaya ote an fe awa kinayati an fe kinaya ina fo awa karsa fa wal ma karsa ba alada be arabu de fe abe franfindo fana fe ma idenge folo misali yala arabu ta kunye idenge koroba obo odambe katare ma fo karsa fa masalan idenge folo kera muhammadu wa fo muhammadu fa muhammadu ba donc odi kunyatu odi kunatu ate anfe na bo okma mimbe anfe o jamuyi wa hakada bonyenu to ko ni obi anfe ma muradu ko ni doro atigla mo bi doni mi ko defo odi lanyine na bi doni to ye iko fo na soro to rebe abi doni to mi iko defo parce que ni mo fo ne ye ito chance avena fleka fo mo wore do kasrote voilà donc a fo kuni odi ma ya bi doni to mi wa ibo to fanyina ne karsado kana fo wala yaqula kana fo ana nedo na fora ko jondo ne ay nete mo to ala kira sallallahu alaihi wasallam ko jabir ko ale de la kan ala kira rola ale jenyini ala kira ko jona le ko ne akele ka fo ne ala kira bora kana ne sadiri kaira ka fo kuma aya fo ni fo na amanya kuma ala kira bora ne ana makaira ka fo ninte afochwe akana da ana maka atoko ka faraka na kungo ana jabir way ala kura kunti fefo me adana ana dronima makana fo ne ya donc ibi tokofo abi donimi boni ambe mi fara o ka pour ko dafa mo ni ango ni be do mo ka sokono ni ye wali moy aywa
ammanka ika karika do atikla moka bimana ajnabiyu ibn adu mu'minka nasro aywa ibn adu mu'minka akera chewa akera musewa ika juma haraminte fika jeyni ya famu bo nasro i furmuso do walma muso i furuke do jeyni tola oluko nga so awbe do nyoka izini tola ya famu bo ni asoro i dewndo sa dew ani jon nasro jonya be kom jonya te sisa dem samno mo min bi wolo ki khidima ina fo ka kala ni min bi koro ki khidima alele bi ka ko belajilena ma uluta yi abi wajibi uluka jenyi ni wati sababe aywa soma sil kofe ani kle gwan wati fe kle gwan sno wati ani safu silen kofe mani wati saba hari wolo dew uluma nga kariga do ka sokono numa jenyi ni ute akechugo do me ibu kalala wala ibu kalala bobona boro wati saba na wati to ulubisa ka do ika kasuru ma jenyi ni bon naam bona soro yoro minu ladala mokokele nga yorote jenyini nte fana ina fo bulon wala bulon kono wal ma salon yaay bulon kono na wal ma salon misali yala yoro minu nte mokokele nga yoro wal ma misir kono naw zawiyo ona nyono ulute jenyini yoro ko ni bena dore bedo wal ma yoro mi yara tigela mo yara daile mo odin ali kama wala komi aywa bitigi misali yala awa jenyini nte olla wala ko be foli ka robe awa ibe temeka do na awa jenyinto ani kala yoro jenyini nte olla ona nyono yoro feno do jama'a re kama jenyini nte olla ako wal musafahatu bolodi nyoma hasanatuna kai nawi nyon fote no ma bolodi nyoma foli dafara me nayo bolodi nyoma kan bashida ala abe mo tindo nyona naam wal mu'anaqatu me nyo ambrasili kan nyon kan sumusumu makruhatun aywa kan nyon mu'anaqatu de kan nyon kan sumusumu makruhatun ko konendo inda ba'dhum don ba dofe me akambe alman maliki radema alman maliki mu'anaqatu konya nafura makruhudo koro niya toy odi kayme niya ke junubuti ala bo kada maliki ya akonya kadaka alakira sallallahu alaihi wasallama alakira kum nka tabulote akonya ya ke sahaba dola inafo wa Ja'far bin Abi Talib wona ne ka bo habasha alakira ya asumusumu donc alakira asumusumu hake Ja'far dira me amake mawrila naam وكما المام مالك كو أكوننو والقبلة أمبرزل كوني في الفم الدالة من الرجل كابني تشيلا إلى الرجل كاترا نغون تشيما لا رخصة فيها نغويا كنتو لفيوري كا أو داور الدنيا غندا كان نغو أمبرزي وكوني تشيني تشي والما مسوني مسو وتبه جانغو والي تشيني والمسو كون ديو أو كماتي أوكا تشيني تشي والما مسوني مسو كون نغويا تيولا ka dawre do nyona kanyo amranse ko ni awa utebe jango waljen wal musukun o haramu qat'an na'am kuma bi min ka wi al mu'anaqa kanyo kon kansu musumo awa wode kodo al imam maliki hakoni amen do ko bebe kuma ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kan misawba min faslu ubana ويسلم الراكب ستانا والسلام ولا على الماشي ترانا كما والماشي ترانا والسلام ولا على القائد تاوانا كما ولا يجوز لأحد أن تجي مسيرة أن يدخل على أحد أن يسير كما بيته يكون بندي حتى يستأذن عليه ما غنى دون مرامعة وصفته دون مرين يمغو
أن يقول أنت السلام عليكم كني أدخلنا اللغة ويستأذن ودن مرنو 3 تسكو ولا يزيد معه كهو على ذلك كنا إلا أن يغلب عدم السماع منتي مغنبلا ونغنا قلبي على ذاني هاجي كن كما متى يمغا ناسي من أنت أمامه وإذا استأذن أغنى الدنيا مرنو فقيل أغنى الدنيا مرنو فقيل يتيم من هذا كوبانني فليسمي نفسه أن يتغنكني باسمه تغنمي أو بما والمان أنا هكني يعرف يواتن به تكنا من الكنية جلي أو حكا كنيا ولا يقول أمعتي أنا نجاني أمعكينا والمصافحة كتير كتي حسنة كنسر والمعانقة من قنص مسمى مكروهة كم قنتين عند بعضهم إيوان معه الماء مالك يكوني والقبلة من أمر زند في الفم اللقند من الرجل الجلي إلى الرجل كتاي من وما لا رخصة فيها أنه نكون تكن فيو وأكين تانينا. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم.